kulturu, Emina Stepin-Popović i novinar Mario Benčić. U planu nam je da prvi pola sata ovaj razgovor bude ovako 1 na 1, znači da poslušamo njihov razgovor, a kasnije da se publika uključi s pitanjima, tako da se nadam da ćete se toga i držati, bez obzira koliko ovaj prvi dio, uvodni dio bude zanimljiv. Sačuvajte pitanja za kasnije i ne znam, evo, zahvaljujem dnevnom boravku, Jan je ovdje kolega koji će držati mikrofon, za kasnije uključivanje publike sa pitanjima i evo, to je to. Hvala svima. Može. I onda treba napraviti onaj dodatak, dobro večer svima, najprije ću reći, Dobro svima. Drago mi da ste tu. Primijetio sam i ranije da svi zaboravljaju puni naziv ureda, Ured za kulturu i razvoj civilnog društva, što je dosta široko, tako da je taj posao širok. Kad kažemo civilno društvo, možda je dobro onda ljudima reći, jer svi stalno govore pročelnica Ureda za kulturu, a što je još podrazumijeva sve civilno društvo, da bi ljudima bilo jasno koji su stvarno posla. Civilno društvo konkretno u našem slučaju, odnosno u slučaju upravnog odjela, kojeg ja vodim, podrazumijeva znači razvoj i podršku udrugama nacionalnih manjina, udrugama proizašlih iz rata, vjerskim zajednicama, a sada od 1.1.2023. godine dobivamo i vijeća nacionalnih manjina, tako da se iz jednog drugog odjela prebacuje i taj dio kod nas. Jer vaša posla sa svim tim udrugama koje spominjete govori i o financiranju, dakle vi uvedete financiranje i kulture i kompletno tih udruga iz civilnog društva. Tako je, ovog dijela civilnog društva koje sam spomenula, tako je, mi uređujemo i taj dio isto kroz javni natječaj. Do sada je zapravo bio to jedinstveni javni natječaj, ali s obzirom na promjenu zakona od ove godine, svi naši korisnici znaju da je natječaj za kulturu išao i završen, a za civilno društvo ga upravo pripremimo i vidit će u siječnju raspisan. Sad ću vam reći što smo mi planirali, nešto sa ovom natuknicama poslao. Gospođa me pitala da pokušam objasniti više, ali nisam zaista široko objašnjavao šta ćemo. U natuknicama sam samo spomenuo u mailu da bismo, s obzirom da vi ste otprilike 100-tinjak dana, prošlo malo više od 3 mjeseca od kad ste pročelnica, to je recimo već pristojno vrijeme da ste upućeni u posla koja morate obavljati. Ljudi koji se bave nezavisnom scenom u kulturnom tu u Rojcu i u Puli, su jako ih zanima bivša kulturna strategija, dakle koliko ste je proučili, da li biste nam mogli neku kratku evaluaciju ili nešto reći o strategiji, kako ste vi vidjeli i što sve nije ispunjeno, jer kažu ljudi da je to bila dobra strategija, ali da je jako puno dobrih stvari propušteno učiniti. Ja nisam niti kao kulturni djelatnik sudjelovala u njenoj izradi zato što sam u to doba nisam živjela u Puli. Međutim, da, dosta sam upoznata, poprilično sam upoznata sa strategijom prošlog razdoblja koja je istekla i isto se slažem da je bila jako dobro razrađena, jako dobro napravljena. Možda je falio neki bolji monitoring, a evaluacija završna se upravo radi u tijeku je, obzirom da smo u pripremi i nove strategije, pa i analiza stanja i zapravo za koju treba izraditi, odnosno izrađena je analiza stanja kao prvi korak u izradi strategije i kroz to i kroz neke druge metode se radi i na evaluaciji prošle strategije. Sigurno da su strategije i planovi jedino, a poslije se uglavnom nikad ne izrealizira sve u 100% mjeri. Smatram da neke stvari su se izrealizirale. Prvo je bilo, sjećam se, osnivanje Ureda za kulturu, zatim posebna potpora programima zajednice unutar natječaja,
neke stvari koje smatram vrlo bitnima, a koje nisu dovoljno izrealizirane i sigurno pretpostavljam obzirom na analizu stanja i na fokus grupe i ono sve što je iznijeto do sada u izradi nove strategije, da će biti uključeni i u narednu strategiju, a to su sigurno međusektorska suradnja, bolje kvalitetnija izrada nekog plana za kulturni turizam, zatim, što sam još primijetila, da, i daljna i sve veća potpora stabilnosti nezavisne scene, i dalje nam jako fale prostori za izvedbene umjetnosti i za rad, unutarnji prostori, znači van sezonski. Evo, to su sve neke stvari na kojima i dalje moramo raditi i ustrajati i koji će biti vjerojatno ubačeni i u, ne vjerojatno, nego sigurno i u buduću strategiju. Da je ta strategija kad se radila, dosta je široko sudjelovanje bilo od nezavisne scene koji su sugerirali, koji su sudjelovali u izradi, tako da u vašim planovima za izradu ove sljedeće strategije bi trebalo opet možda još i šire uključiti nezavisnu scenu kako bi oni sugerirali ono što misle da je potrebno uvesti u tu novu kulturnu strategiju i naglasiti možda one točke koje oni primjećuju. Možda nećete primijetiti iste točke, neke će se vama koji su propuštena nezavisna scena će pomisliti da neke druge točke su važne. Njima je važan prostor, njima je važan novac, njima je važno stvoriti uvjete za institucionalizaciju nekih nezavisnih dijelova kulture u Puli. Sad, kakve su vaše povezanosti sa nezavisnom scenom i koliko s njima kontaktirate, a da bi oni onda mogli sudjelovati u izradi te sljedeće strategije? Dakle, izrada sljedeće strategije je već započela i mislim da je nezavisna scena upoznata sa time, zato što su mnogi od njih i već počeli sudjelovati u njenoj izradi kroz analize stanja, kroz upitnike, kroz fokus grupe koje su se održale. Uskoro očekujemo i taj neki prvi okvir i nacrt koji će sigurno ići opet u raspravu sa kulturnim vijećima prvo, a zatim i u javne rasprave, tako da mislim da zaista smo nastojali uključiti maksimalno i uključit ćemo i aktere nezavisne scene. Ja sam dobro upoznata, ja isto sam do nedavno bila dio nezavisne scene i mislim da jako puno ljudi u ovom gradu koji se bave izvan kulturom poznajem i poznajem njihov rad. Zatim i u ovih 3 mjeseca, odnosno 100 dana koliko ste rekli, jako puno njih je i došlo kod mene na sastanke i tako da, eto. Primjedbe su znači već počeli pisati i razmišljaju o tome na koji će način, što je glavni problem na što ukazuju recimo sad trenutno ljudi sa nezavisne scene? Pa evo ono što sam već spomenula, dakle nedostatak novaca koji je, ja mislim, na svim područjima kulture, ne samo nezavisne scene, ali tamo se najviše osjeća i nedostatak prostora. To sa prostorom je nekako začudno zato što u samom gradu, sad teško mi je baš potpuno na pamet, ali primjećujem jako puno zatvornih prostora koji jesu u vlasništvu grada i koji se ne koriste, neki se ne koriste puno godina. Zapušten nam je grad prilično. Mislim, dakle, vi ste došli na posao u zapušten grad. Jako puno prostora, ne mislim sad tu na središte Kandlerova, Prvomajska, Borzo, nego i ostale ulice, ostali dijelovi grada imaju javnih vlasništvu grada koji su zapušteni. Dakle, netko treba to naprosto popisati i dati priliku ljudima koji žele to očistiti, kao što su očistili Rojc, na primjer. Recept kako su očistili i sredili Rojc i onda ga okupirali, tako se možda još neki prostori po gradu mogu riješiti. Pa mislim, nisam upoznata do kraja sa svim protokolima, međutim ja vidim da se prostori svi koji se mogu dati se daju, ljudi se konstantno, udruge se konstantno javljaju za prostore i evo, nedavno je bilo povjerenstvo koje se svako toliko sastaje baš za dodjelu prostora u udrugama i nedavno je odlučeno, ne znam koliko je bilo, 10-ak prostora je dano na korištenje, tako da mislim da se prostori se konstantno daju. Mislim da se radi na tome, tako da... Jednom ste na početku, još prije možda mjesec, dva, kolegi Angeleskom rekli da
već pripremate natječaj za prostore u Rojcu, da ste u to, da će vam to biti jedna od prvih važnijih stvari koje ćete obaviti. Kako stoji s time što ste započeli? Tako je, evo, izrađene su tablice i nekih prošlih revizija i ovih što su bile ove godine. I evo, sad se pokušavaju još kako bih rekla, analizirati neke situacije koje nisu jasne, nakon čega će se ići u nekakav u odluku na koji način je najbolje to učiniti, jer evo reći ću i javno, meni je to žao, ali pravno nije moguće zbog toga što su ugovori istekli, nije moguće, što sam ja na početku mislila, ali ja nisam pravnik, pa su mi objasnili, nije moguće jednostavno ljudima koji su već unutra i znači za koje se zna dokazano da su uspješno obavljali obaveze, da uspješno obavljaju svoju djelatnost, da su bitni za društvenu korist i tako dalje, da ostanu u svojim prostorima direktno, zato što su ugovori istekli, tako da nije moguće direktno produljenje ugovora. Znači moramo znači taj natječaj koji će se raditi mora biti puno kompleksniji nego što se na početku mislilo, da bi se upravo omogućilo korisnicima koji su zapravo u prostorima već 20 godina da, a koji su vrijedni korisnici, da u njima i ostanu, a da istovremeno se nikog ne zakine, a opet da se riješe neke situacije koje već dugo nisu riješene i da se prazni prostori dodijele novim udrugama. Ali da, radi se na tome. Dakle, to je dosta veliki problem će biti zbog toga što ugovori nisu produženi na vrijeme, ali nekakve su revizije napravljene i nekakav popis svih tih inventura, svega se napravila još prije nekoliko godina, prošlo je tome 3, 4, 5 godina. Tada je napravljena prva revizija, a zatim krajem prošle i tokom ove godine su opet kolege iz odjela dodatno došli, znači, tu kod korisnika, gdje su napravili još dodatnu reviziju, pošto oni podaci su, neki su i stari, onda u onoj prošloj reviziji nije bilo nekih podataka koji su ipak bitni za natječaj i tako dalje. Dakle, uglavnom, to će biti relativno brzo doći. Pa, intenzivno se radi na tome, samo, evo, kraj je godine, bio je proračun, bio je rebalans, morate shvatiti da je nas u odjelu zapravo vrlo malo, radili smo, izašao je novi zakon, pa smo radili i aplikaciju, došlo je preko 200 prijavnica, što mi je iznimno drago, trebali su, znači imamo jako puno posla, tako da radimo i na tome, ali evo, ne mogu reći da mogu sad reći, sad ću mjesec dana samo se tome posvetiti, nažalost. Tako da, evo, što brže bude bilo u mogućnosti bit će, ja se nadam kroz, 2 mjeseca. Da, tako sam ja shvatio kad ste to napomenuli, da vam je to prvi zadatak, da ste tako shvatili svoj posao, da će to biti onda, uzdam se recimo do proljeća, da će ljudi imati nekakve papire, dokumente na osnovu kojih će shvatiti koja je budućnost, šta će dalje, kako će. Dakle, i ostaće onda mogućnost za mnogo drugih koji će moći onda tražiti ovdje prostor, oni koji su... Pa naravno, već sada postoje prazni prostori u Rojcu, to su prostori, ima jedan prostor gdje je jedan umjetnik preminuo pa je ostao prazan, postoje prostori koji se nepravilno koriste, postoje udruge koje ima jako puno prostora pa možda im neki ne trebaju pa ih daju pod najam, ali niko to neće pristati, na primjer. Postoje prostori gdje su udruge jednostavno, se ili ugasili ili nije ih više zanimao prostor pa su vratili ključeve, tako da postoje prostori koji su prazni, a možda i još neki koji se mogu osloboditi. Važan je bio kad smo već u dnevnom boravku Rojca, a u Rojcu zapisao sam kad ste, baš sam tražio negdje te fraze koje ste, ovo mi se sviđalo, rekli ste da je Rojc utvrda pulske nezavisne scene. Došli ste u utvrdu, a pulska nezavisna scena, što se tiče kulture i onoga što se zbiva, dakle, učinila je puno na tome da se Pula prepoznaje kroz tu nezavisnu scenu i kroz njeno djelovanje. Dakle, važnost vašeg odjela je toj sceni omogućiti što kvalitetniji rad, jer ne možete sve, ali možete sugerirati rješenja koja će nezavisnoj sceni više pomoći, pustiti ih nezavisnima,
osloboditi ih utjecaja. Evo recimo čujem puno podataka gdje se od nezavisne scene kod predlaganja programa o kulturi traži da im programi recimo bit će bolje bodovani ukoliko imaju određenu turističku namjenu. Taj turizam se upreo baš u sve i preuzeo, čini mi se da je preuzeo kulturu. Nekada davno je kultura učinila da ovaj grad bude prepoznatljiv pa da ljudi dolaze u turizam zato što znaju da ima neke kulture, ali ako bude turizam preuzeo potpuno kulturu i on počeo uređivati kulturu po svojim modelima kako bi ih htio, onda će ona biti jako slaba, bit će unificirana kao i svugdje na svijetu i neće biti različita. Nekako bi taj turizam trebalo odmaknuti od kulture, ostaviti ga u njegovom segmentu gdje se on nalazi, a kulturu ostaviti slobodno od njega. Čini mi se tako barem. Ne znam koliko možete odvojiti turizam i pustiti, nek se on bavi svojim poslom. Pa da, s jedne strane ga treba odvojiti, ali opet s druge strane se stalno traži veća suradnja, pa onda možda tu moramo naći neku srednju struju. Što se tiče kulturnog turizma i manifestacija koje nekako imaju najveći turistički potencijal i koje zapravo je organizator turistička zajednica Pule više nego mi, te manifestacije se i financiraju kroz taj dio koji se zove kulturni turizam i koji zapravo ne dolazi na javni natječaj potrebe u kulturi. To su neke manifestacije poput, ne znam, festivala Vizualija ili Dana Antike koje upravo su u ljetnom periodu i koje imaju taj, ajde recimo, turistički potencijal. Ne znam gdje ste vi vidjeli da možda u jednom kriteriju, kod jednog kulturnog vijeća ima... Daje više bodova ukoliko ima turističkog potencijala unutar tog recimo programa koji se... A to je dosta osjetljivo jer kako se turizam, jer na kraju krajeva dajemo jednoj industriji preveliku važnost da se ona miješa u sve. A ona je već financirana iz nekih turističkih taksi, ima dosta velika sredstva za organizaciju svojih manifestacija i onda baš i nije dobro da se ona financira iz onih sredstava da, ali to nisu isključivo turističke manifestacije. Mislim, ne možete mi reći da je, ne znam, teatar u Lises na Brijunima ili festival Vizualija isključivo turistička manifestacija. Ipak imaju i komponentu kulture. Razlikuju se svakako, to je 100%. S tim što je jako dobro da turizam financira takve manifestacije. To je, ali ne da se iz sredstava kulture financira ono što je turistička manifestacija. Ne, evo recimo, ne znam sad, pošto je to taj festival Vizualija je naš najveći festival po ljeti koji uglavnom TZ financira, mislim, turistička zajednica, evo vidjela sam tu i gospodina Bolkovića. Turistička zajednica financira Vizualiju u, ne znam, 80%, ako i ne i više. Tako da. To je jako dobro, dobro je to financiranje, to je korisno. Ajmo na nezavisnu scenu. Šta ćemo s tom nezavisnom scenom? Žali se, opet na početak, i prostor i novac. Koliko se, sad postoji nekakva garancija sa tim trogodišnjim programima u koji su omogućili da je nekako stabilnije. Da li postoje još neki modeli o recimo budućoj strategiji kulture da im se omogući nekakva stabilnost dugoročna? Imaju oni neke prijedloge ili ste vi nešto? Pa da, mislim svakako prvi i uvijek i jedini prijedlog i najbitniji prijedlog je konstantno povećanje sredstava putem javnog poziva, jel tako? Sada evo već sljedeće godine uspjeli smo se izboriti tako da već sljedeće godine 15% su se digla proračunska sredstva odnosno alokacija za javne potrebe u kulturi, pričam samo o pozivu, a i o kompletnom proračunu odjela. To je sigurno najbitniji način, znači što više ulagati u taj sektor, pa na taj način će biti i sve više mogućnosti i za, ne znam, stavljanje sredstava za međunarodnu suradnju i za institucionalne potpore koje se sad dodjeljuju svake 3 godine. I za sve, znači što je više sredstava, to više možemo planirati i uvoditi razne dodatne mjere. I svakako prostor, jer dok god fali prostor, cijeli nezavisni sektor ima puno veće troškove produkcije. Da bi mi imali jedan prostor koji bi bio logistički opremljen, onda bi i svaki program i svaki festival koštao puno manje.
To što ste spominjali i ranije, da dakle, treba nam malo veći prostor koji će biti na korist svim vrstama manifestacija koje zahtijevaju više publike i veću. Dakle, na tome se u budućnosti radi, da se nađe takav prostor, da ga realizirate. Pa sigurno da, sigurno će se misli o tome i razmišljat će se o tome. I naravno, općenito ulaganje u kulturnu infrastrukturu, u razne kulturne infrastrukture. Jedan od tih projekata koji je spominjan je i taj nekakav gradski muzej koji stvari sad se preimenovao, neće biti gradski muzej, nego će biti kako se zove to? Interpretacijski centar je već negdje definiran neki prostor gdje će to biti i koja je sad razlika između tog interpretacijskog i onog početnog ideje gradskog. Jer sad je sve počelo biti interpretacijsko, tako da je malo, bimo reći, inflacija interpretacijskih centara, bez obzira, ima ih jako dobrih istina. Ali da li postoji već negdje definirano mjesto gdje će to biti? Da, postoji, ali obzirom da, evo ne znam da li ga smijem javno reći, iskreno ću biti, zato što još nismo dobili neke krajnja mišljenja od nadležnih tijela koja ih moraju dati. Biti će, to planira se u Fortu Bourguignon, ali evo, ne želim da se to uzme zdravo za gotovo, zato što kažem da još čekamo konačna mišljenja konzervatora, još se moraju provjeriti neki uvjeti i tako dalje. Da, u provedbenom planu grada Pule koji je donešen, projekt je bio muzej grada Pule, o kojem se priča već jako dugo godina i za koje se smatra da Pula bi trebala imati gradski muzej. Poslije, kako se to razvijalo, međutim, shvatilo se, mislim nije se shvatilo, znalo se da, kao prvo, iako mi imamo u gradu jako puno reprezentativnih prostora, od kojih su neki prazni, nažalost, većina tih prostora nije u vlasništvu grada. Neki čak su i bili pa su izgubljeni, nego uglavnom su u vlasništvu države, znači to je jedan problem. A drugi problem je što muzej je jako veliki projekt koji po meni treba raditi sa vrlo planski i mora postojati čvrsta odluka i volja da se to odradi na način da onda stvarno grad osigura sredstva, jer nije samo napraviti projekt, vi morate osigurati jako velika sredstva za hladni pogon jednog muzeja. A muzeji nemaju nekakvu veliku samoodrživost, znači tu uvijek mora postojati potpora grada. I tako se u jednom trenutku odlučilo, a istovremeno imamo naravno naše utvrde o kojima se isto stalno priča i koje se ima u planu one koje su naše, barem u našem vlasništvu, revitalizirati na neki način. I zato je odlučeno da se u jednoj od tvrđava, kažem, vjerovatno će to biti Fort Bourguignon, napravi interpretacijski centar, odnosno rekli ste i sami da sad su nekako moderni ti interpretacijski centri, ima ih jako dobro isprojektiranih i napravljenih koji super funkcioniraju, a ima i jako puno svega, tako je. I evo, tek smo na konceptu, znači taj projekt bi trebao služiti s jedne strane za revitalizaciju tvrđave i davanje tvrđavi neke nove namjene, a s druge strane trebao bi kroz naravno inovativne i digitalne modele, ali i ne samo, pričati povijest Pule i služiti i građanima, pogotovo mlađim naraštajima, kao neki jedinstveni narativ koji priča povijest našeg grada. Trebao bi služiti i kao možda nekakav edukacijski centar u tom smislu, a i svakako i za posjetitelje grada koji dolaze u naš grad. Međutim, to ne znači da se od muzeja odustalo.
Da, nisam siguran kako stoji sa zakonom o muzejima, da li država ima prste u tome kad osnivate muzeje, a kod interpretacijskog centra ne mora država ima prste. Muzej je jako teško osnovati i sa zakonske strane, zato što kao i svaka ustanova, a pogotovo muzeji podliježu i zakonu o muzejima i nizu nekih drugih zakona, zato je jako komplicirano. Lakše je interpretacijski. Pa dobro, sa te strane da. Sa te strane da, a i muzej i kad počne raditi mora poštivati razne norme i zapošljavanja i struke i tako dalje. Pa to mislim zato što kad već se planira interpretacijski centar, dakle on se radi u okvirima mogućnosti koliko grad može, u tom slučaju može jako puno dobiti ukoliko aktivira i angažira ljude sa te nezavisne scene, kulturnjake i oni koji se bave umjetnošću i kulturom u Puli, da oni sudjeluju u izradi nekakvog projekta ili promišljenja takvog centra, da li bi se s njima dalo razgovarati ili ste imali namjere razgovarati da bi oni predložili što i sudjelovali u realizaciji tog projekta? Pa sigurno, znači svaki projekt ima isto svoj život. Prvo dođe ideja, pa onda se razmišlja o mogućnostima, pa se odabere prostor, pa se onda taj prostor mora vidjeti da li je primjeren, obzirom i na mišljenja konzervatora, ministarstva i tako dalje, pa se onda osmišljava, ako je to u redu, se ide u koncept, osniva se nekakva radna skupina i tako dalje. Tako da, ali kažem, evo još nismo u toj fazi, u fazi smo da provjere da li Fort Bourguignon uopće odgovara tako jednom sadržaju i sa nekako restauratorsko-konzervatorske strane. Ovo vam govorim namjerno zbog toga što znam da za budućnost kasnije to može imati jako velike pozitivne učinke, jer ljudi koji žive u gradu, koji se bave kulturom i umjetnošću, ukoliko sudjeluju u realizaciji jednog takvog projekta, više ga doživljavaju kao svoj i on počinje dobivati malo veću vrijednost, nego da im ga samo jedanput servirate i kažete mi smo to odlučili, mi smo napravili, sad je ovo gotovo, sve smo napravili. Kao s neba, došao je svemirski brod i instalirao je interpretacijski centar. Dakle, nužno je uključiti građane u sudjelovanju kako bi ga poslije bolje obogaćivali. Čini mi se da bi tako onda on dobio na bogatstvu. Čisto sugestije, ispričavam se. Mislim, kažem vam, još nismo došli u fazu razvoja koncepta, ali sigurno da će javnost i građani i stručnjaci iz ovog grada biti uključeni. Što se tiče prethodne strategije kulture i ove koje je u nastajanju, koliko će to još trajati, recimo, kreiranje te strategije? Koliko vremena će još trebati da se ona... Pa evo, iz dana u dan se čeka okvir nacrta, znači on je neki prvi okvir, nakon čega će se opet sastati sva kulturna vijeća koja će to prokomentirati, onda će se s obzirom na to još uskladiti. Zatim u prvom mjesecu računamo da će biti javna rasprava, znači ne znam da je bilo rečeno do kraja godine, plan je jedno, a realizacija je drugo, ali ja isto tako smatram da je, mislim, strategija koja se radi za narednih 7 godina, da je bitnije da je napravimo kvalitetno i kako treba i da nam zaista služi, nego da sada mjesec, dva... Neće vam niko zamjeriti ako mjesec dana kasnije napraviti, ne vjerujem. A imamo tu i jedan problem, a to je što se lokalne strategije bi se trebale pozivati, odnosno odnositi i na strategije višeg reda, što bi bila županijska i nacionalna, koje ne postoje, tako da... Što se tiče, spomenuli ste vijeća, nisu još izglasana, dakle, prijedlozi su vam stigli za vijeća, ali nisu još odlučeno je, jesu. Je odlučeno već? Da. Je? Dobio sam neku informaciju bio da nisu dobili podatke, da su, znači to je već riješeno, sva vijeća. Ko me je pitao? Kristina me pitala za vijeća. Danas vam je, da. Znači friška informacija. Jutros još se nije znao taj podatak. To je znači riješeno.
Odlučeno je u petak i mislim ja sam podnijela prijedlog gradonačelniku, on je prihvatio moj prijedlog i tako da imamo 3 člana nova kulturnih vijeća koji će naravno, oni su članovi koji su zamijenili one koji su izašli i tako da njima traje mandat do isteka mandata ovih članova koji su izašli, znači do veljače 2024. čini mi se. Još jedan detalj isto je važan, povezano recimo sa politikom koja upravlja gradom i vas koji ste izabrani na natječaju da budete pročelnica ureda. Dakle, vaša uloga nije politička, vi ste zaposleni. Vi u stvari, ako želite, možete za uvijek ostati zaposleni u gradu Puli. Kad vam istekne, dođe neka nova vlast za 4 godine, oni će birati nekog svog pročelnika, vi ostajete zaposleni i radite ako želite. Tako su svi dosadašnji pročelnici ostajali. Tako je, zato što je to ravno mjesto nakon probnog roka postaje za stalno, tako da onda kao i svim drugim, ne znam, ustanovama i tako dalje, poslodavac vam je dužan ponuditi neko drugo radno mjesto s obzirom na vašu stručnu spremu. Sad me zanima odnos, kako je biti u toj ulozi. Ja si to ne znam zamisliti jer nisam bio nikad u takvoj ulozi, ali sad politika određuje ipak nekakve strateške ciljeve, određuje recimo gradonačelnik je palo na pamet da bi radio gradski muzej, a onda to daje pročelniku koji to treba realizirati. Dakle, vi morate realizirati neke stvari koje je zamislila politika. Da li vam se sviđa ili ne, to više nije važno. Koja je vaša obaveza, koji je vaš posao, šta vi morate raditi, koja je vaša funkcija. Moramo vas smjestiti u našim glavama što ste vi u odnosu na gradonačelnika, što ste u odnosu na građane Pule, što ste u odnosu na kulturnjake i umjetnike u Puli. Pa gledajte, upravni odjel je... Niste išli gledati koje su moja zaduženja i ovlasti? Ne. Da, naravno da, kažem, postoje gradski dokumenti, prvo taj provedbeni plan, sad je u izradi plan razvoja grada, zatim, radimo strategiju, tu sam možda najviše nadležna i zadužena zajedno sa svim drugim dionicima, ali da, naravno da neki planovi i neki projekti su donešeni na višim razinama i oni se trebaju sprovoditi. Najveća 2 projekta, strateška projekta koja su određena provedbenim planom gradonačelnika jesu energetska obnova društvenog centra Rojc, u kojoj smo sad uključili i statičku obnovu i solarna elektrana Rojc i evo mislim da će ta 2 projekta koja su sad postala jedan zapravo se prvi ići u izradu, pošto upravo smo završili javnu nabavu i krećemo u izradu dokumentacija, a drugi strateški projekt je interpretacijski centar. Zatim tu ima niz, ajmo ih nazvati, manjih projekata iz kulture, uvijek pričam samo što je u nadležnosti moje djelatnosti, kao što su Park Rojc, kao što je Social Innovation Hub u Rojcu, kao što je Movie Hub, kao što je izrada te neke digitalne platforme koja bi objedinjavala sva kulturna događanja u Puli, što je isto namjera započeti sa izradom te platforme sljedeće godine. Dakle, postoji par strateških projekata i postoji puno manjih koji su već, kažem, određeni provedbenim planom. A mimo toga, provedbeni plan je 4 godine traje, a strategija kulturna će trajati 7 i naravno da će tu biti još puno nekih drugih projekata i mjera koje ćemo zajedno sa dionicima odlučiti da će se staviti u strategiju. Kažem to, volim da ponovite to ljudima, naprosto da pomalo ljudima isjedne u glavu, jer nikad nismo potpuno sigurni koliko se slobode jednog pročelnika da može svoje ideje realizirati ili reći. Nema puno prostora u stvari za jako puno odlaziti u širinu sa nekakvim idejama. Mora se usmjeriti na stvari koje su već dogovorene, koje su izglasane na gradskom vijeću i koje se moraju provoditi. Dakle, vi ste dosta skučeni i nemate prostor za jako široko bježati iz tih okvira. Pa što se tiče strateških projekata, naravno da barem onih koji su već započeti ili započinju, ne.
ali isto tako, kažem, razdoblje je dugo i postoje i manji projekti koje, evo sad, ne znam, ja sam tu tek 100 dana i naravno da postoje više instance iznad mene, a to su, kao što ste rekli, gradonačelnik i gradsko vijeće. Međutim, moj odjel ipak ima ingerenciju i ja sama da kroz neke manje mjere i projekte podržavamo i naše korisnike i kulturu i civilno društvo u gradu. I evo, ne znam, ne mogu reći da sam do sada naišla na bilo kakav otpor. Prošlo je pola sata. Pola sata je prošlo. Tempo. Ali ti ne možeš postavljati pitanja. Zato što si došao kao novinar, neko... Ja znam, ovo se zove okrugli stol. Šalim. Hoćemo brže? A ne, mislim da je pametno zove se okrugli stol, tu ima u publici aktere, skulpture, tako. Manje ćemo, pustit ćemo ih više onda, više prostora, neka pitaju i neka se uključe, nema smisla da... Nego sad sam samo zaustavio, još sam jednu stvar htio prije nego što prebacim tamo vama lopticu. Obzirom da ste došli iz sfere kulture, dakle, povjesničarke umjetnosti, jel da, i bavili ste se baš nezavisnom kulturom, neku ambiciju ste morali imati kad ste išli se prijavljivati na ovaj natječaj da u sljedećih 4 godine, koliko sigurno ćete biti tu, jer vjerojatno vas ovaj gradonačelnik neće smijeniti prije nego istekne njegov mandat, da imate neku svoju intimnu želju što biste htjeli učiniti u kulturi u Puli. Dakle, nešto što mislite da ćete kroz 4 godine moći izgurati, da će biti nešto drugačije nego što je bilo do sad. Imate takvu neku želju? Naravno da imam, ima ih puno. Na nešto od toga ćete vjerojatno izgurati, ali morate mi reći nešto od toga. Pa evo, mislim da sam kroz naš razgovor to nekako i dala naslutiti, a to je znači konstantno povećanje proračuna za kulturu, konstantno povećanje mehanizama, odnosno poboljšanje mehanizama potpore svoj kulturi, znači i razvoj naših ustanova, ali i svakako stabilizaciji nezavisne scene, ulaganje u kulturnu infrastrukturu, borba za to da imamo nove prostore, pogotovo za izvedbenu umjetnost, tako da imamo prostore, borba za razvoj projekata i van sezone. Evo, to su nekakvi... Da li ste možda osjetljivi recimo na galerijske aktivnosti, na kvalitetnije galerije, obzirom da dolazite iz tog svijeta? Naravno. Ja ću vas pustiti slobodno, se javite sada pitati što želite pročelnicu za kulturu i razvoj civilnog društva. Samo je dovoljno reći, ipak ne poznajemo se svi pojedinačno, pa samo recite ime i eventualno udrugu koje jeste, kako bi vas tamo smjestili. Pa onda sad šarajte, Kristina će prva. Kristina Nefat Huji. Kristina Nefat Huji. Ja bi se vratila na kulturni turizam. Obzirom da nas ima ovdje dosta te struke, pa je docentica, profesorica, naša bivša profesorica koja se time bavi. Predviđeno je za iduću godinu 66.000 eura koje će se dati turističkoj zajednici, baš za potrebe razvoja kulturnog turizma, manifestacija i tako dalje. Ono što je bitno kazati, možda što ljudi tu ne znaju kako se turistička zajednica financira i kako se dijeli taj njen prihod. Znači, ukupni prihod turističke zajednice u 65% ostaje u turističkoj, 15 ide regionalnoj turističkoj, 20 hrvatskoj turističkoj. Od tih 65, 30 ide, što bi se reklo, po statutu i zakonu o turističkim zajednicama, na zajedničko korištenje gradu za poboljšanje uvjeta boravka dragih nam turista. Sad, tu ima jako puno novaca. Ono što se događa, što je rečeno da nije tako, a je, da grad Pula te novce koje prebacuje turističko i turistička čast izuzecima i vizuali, to uopće njih neću stavljati u taj koš, koji je stvarno, recimo, kulturni proizvod, namijenjeni turistima. Od toga ide koncerti, zabava po ulicama i trgovima 300.000 kuna, od toga grad Pula 174.000 kuna. To je neko isto, valjda, koncerti, pa je famozno to Pulsko ljeto koje ne znam da li je uopće postojalo. I jedan veliki dio ide u famozne Dođi u grad, 193.000 kuna, vino i galerije, nešto fino. To su vam pogrešni podaci, ne znam od kud ste to izvukli, ali to nisu točni podaci. To je prošlogodišnji izvještaj turistički, javno dostupan,
na njihovim stranicama. To su Aha, točno vi pričate šta turistička financira, ne šta ide iz naših sredstava. iz vašeg. To je napon... Ne, ne. To su vam sredstva koja turistička daje za program. Ne, turistička daje puno više. Znači, od tih 300, stavka troška je navedena da grad Pula daje 144. To je iz njihovog izvještaja. Dakle, Znači, javno dostupno... ja vam mogu reći šta se financiralo ove godine iz tih sredstava. Ja govorim za prošlu. Znači, od ove godine nemamo podatke. A 2021. je vani. Ova godina nije gotova. Znači, još uvijek nema izvještaja. Ovo vam je službeni dokument na stranicama grada. Ono što... turističke, oprostite. Molim? Javno dostupan dokument možete ga naći na stranicama. Pričate o koliko je ukupan iznos, samo mi recite. Ukupan? 390.000 grad Kuna. Pula. Tako je. Da. Onda To je ukupan. Od tih 390.000 Probaj mogu vam to napomenuti, malo recimo, sažeti. sažet ću, Probaj evo, malo uglavnom, ono sažeti što je neko bitno, konkretno pitanje. ono što je bitno O čemu? ovako, i Ove postoji brojke baš ne u pratim. pozivu koji je završen za kulturu, pojavljuje se isto i traži se i boduje se više da istovremeno, znači projekti i programi kulturni, ako su istovremeno i kulturni, ako imaju i kulturni i turistički aspekt, bit će više bodovani. Znači tu se brkaju lončići. Kulturni turizam spada pod... To je javno. Nigdje ne spominje u javno objavljenoj odluci o kriterijima se nigdje ne spominje kulturni turizam. Evo. Ne, ima spominje se kulturni i turistički aspekt. Ne, okej, jedno vijeće ima dobro, jedan kriterij gdje se spominje da u jednom od kriterija da kao se valorizira i ta nekakva Ono što sam htjela kazati, međusektorska suradnja u svakom slučaju, imate i strategiju razvoja kulturnog turizma, ured za kulturni turizam, sve to je pod Ministarstvom turizma i to je jedna od vrsta turizma. Kulturni turizam je samo jedna od podvrsta. I ono što piše tamo, svakako međusektorska suradnja, ali u vidu da ne financira odjel za kulturu i da ne prebacuje pare turističkoj zajednici koja generira svoj novac i profit, nego da što više surađuje sa turističkom i da onu živu kulturu koju taj grad stvara, a koja bi trebala biti izvorna, autentična, kreativna, inovativna, spaja zajedno sa programom turističke zajednice, koja onda tu istu kulturu nudi kao turistički proizvod. Znači, brkaju se lončići. I bili su i fokus grupa i na fokus grupama su bile neke kolege i tamo se brkaju lončići. Ne razumije se pojam kulturnog turizma. Ne razumije se da je to jedna od podvrsta turizma i da nema šta crpiti novce iz odjela za kulturu. Razumijete? A onda nek se pročitaju i strategije i tako dalje. Međusektorska suradnja u svakom slučaju da, ali ne u takvom vidu. Pa me zanima da li će se takvom praksom nastaviti dalje ili će se malo bolje istražiti šta to znači, šta je to kulturni turizam i kako je zamišljena međusektorska suradnja odjela za kulturu i turističkih zajednica. Evo, hvala. Dakle, moj odjel nema ingerenciju nad time, niti grad ima ingerenciju nad time što turistička financira sa svojim sredstvima. Ne govorim ja za njihova, A što se tiče dijela koji iz odjela za kulturu ide zapravo ne daje se turističkoj, nego u dogovoru sa njima se odlučuje što će se financirati. Kao što sam rekla prije, znači financiraju se manifestacije koje se ne financiraju kroz javne potrebe, a isto bi se mogle financirati kroz javne potrebe, ali se ne financiraju jer zbog toga što imaju jak turistički potencijal ili crtu se odlučuje da se financiraju kroz taj ajmo ga nazvati. Znači, to su dani, evo, ja se ispričavam, ne znam ovo što ste pročitala. Ja uopće ne bi trebali biti financirani od odjela za kulturu, jer to je projekt turistički. Znači, tu sam ja sudjelovao u timu. Znači, to je projekt od turističke. Zašto se to uopće financira kroz odjela za kulturu? Da, Antike, to je jedan Disneyland. Dakle, Disneyland ne treba biti financiran od Ureda za kulturu, niti od Ministarstva kulture. Disneyland treba sam zarađivati novce. Ako Disneyland ne može zaraditi novce, onda ne mora postojati.
Da, ali Dani Antike ne zarađuju novca, znamo dobro. U redu, znači Dani Antike, Vizualija, Ulises, zatim u sklopu Pulskog kulturnog ljeta ove godine je trebao biti glazbeni spektakl Most, koji se na kraju nije održao. Zatim, što je još bilo, neki dan sam gledala popis, ali... Dobro, to je jako šareno društvo, jer kad stavite u istu rečenicu i Ulises teatar i Dane Antike, to su dvije potpuno različite predstave i različita publika. Jer Dane Antike jesu čisti, baš nepatvoreno čisti turistički način zabave što treba financirati turistička zajednica. Ali se recimo slažem da bi možda trebao postojati nekakav plan razvoja kulturnog turizma. Isto i ne znam, moje mišljenje da zapravo mi u Puli zapravo i nemamo puno manifestacija ili puno programa koji mogu generirati kulturni turizam na način koji ja smatram da on je, a kulturni turizam bi trebao biti znači vrhunski kulturni događaj koji privlače ljude i zbog kojih ljudi dolaze u grad, a ne kulturna ponuda koja se nudi već postojećim turistima koji inako dolaze u grad. I to je ono što nam fali. Samo Kristina ima nešto pitati, hoće još netko, evo ga tamo. Ja. Dobar dan, Marko Polković, Vizualija festival. Pa s obzirom da je uvijek, i evo kako sad bilo samo 20 puta rečeno ime Vizualija, pa onda da se i ja uključim u razgovor, uvijek mi škaklje taj termin kulturni turizam. Ja ga osobno ne doživljavam iz pozicije da sama Vizualija od kad je građena i kad je rađen program nema nikakav umjetnički ili bilo kakav organizacijski smjer koji se radi zbog turista. To je jednostavno manifestacija koju mi gradimo i radimo i za građane i nešto što je nam umjetnički interesantno. Mislim, ono što se desilo, ajmo reći možda sa Vizualijom je da je narasla u neku veličinu i dolazi veliki broj ljudi, pa tako i turiste, i automatski zbog toga dobila preznak kulturni turizam. Jer da ona manje popularna manifestacija bi jednostavno bila kulturna manifestacija i financirala bi se od javnog novca. Tako da mi je općenito škakljivo kad pričamo o tome šta je kulturni turizam. Mogu se složiti za Dane Antike i za projekte koji su isključivo složeni turistički, da bi trebali biti isključivo možda turistički projekti jer su namijenjeni turistima i možda nemaju tu nekakvu umjetničku vrijednost, ali za sve ovo drugo stvarno mislim da niti nemamo puno manifestacije, da se puno više sad šamara sa tim terminima šta je kulturni turizam i to je to. Evo, čisto jedno mišljenje. Da, dobro da si to malo razdvojio. Ne možeš Vizualiju staviti skupa sa Danima Antike. Mačevanje po ulicama. Ko je sljedeći? Ko kaže? Angleski, nisi ti samo novinar, si građan. Slušajući ovu raspravu o kulturnom turizmu, nekako mi se čini da bilo koja manifestacija koja se dešava u tijeku turističke sezone ne može proći da ne bude turistička. Znači sve što u toku ljeta automatski spada u turističku atrakciju, turističku senzaciju, poput spektakla, poput Vizualije. Tako da mislim da je sama turistička sezona ona odrednica koja nama određuje, je li to nešto namijenjeno, kako se dešava za privada, da je turistički to proizvod u tom periodu. Ne dodajno. Samo sa u festivalu. Ali šta onda želite reći s time? Pa želim reći da kogod smatrali da je kvaliteta... Kogod radi ljeti, taj radi za turiste. Pa da. Mislim, htio neka Vizualija će biti full posjećena i se dešava u tom periodu kad se dešava. Da se dešava u 11. mjesecu, da se dešava u 11. mjesecu, sigurno ne bi bilo toliko posjete gradu. Zbog toga grad dobiva gospodarski od posjeta tih ljudi, nije da ne dobiva. Ali to je to, ću reći, odrednica što je nešto turistički i kulturni proizvod i što je samo kulturni proizvod. Tu bi trebali malo stvoriti nekakve sustave vrijednosti. Ne, mi smo spomenuli Vizualiju zato što smo počeli raspravljati o tome što se financira kroz TZ, ali ja sam odmah na početku rekla da je Vizualija više kulturni nego turistički proizvod, samo da ima turistički potencijal i da Vizualiju u 80% sredstava, ako ne i više, financira turistička zajednica, a ne Ured za kulturu, samo to u tom kontekstu. Aleksej, jedno pitanje
korisnici neće moći dobiti u ponudu novi ugovor, nego da će ići natječaj za sve prostore. Malo podrobnije, kako mislite to sada regulirati sa starim korisnicima gdje je većina njih uložila sredstva? Na koji način oni uopće mogu doći tada u poziciju toga da produže svoje ugovore? I kako se uopće to dogodilo? Jasno mi je da revizija prostora u Rojcu je potrebna, kvalitetna, dubinska. Nemam nekih saznanja da je ona kvalitetno na novo rađena. Podaci koji, što ste vi rekli, na početku godine sa svima, ne znam da li to itko kvalitetno napravio, tek pošto je Rojc jedan od generatora nezavisne scene, kako mislite sve to riješiti? Dakle, zašto ugovori 2019. nisu obnovljeni, ja vam to ne mogu odgovoriti na to pitanje jer da ne znam odgovor. Da, pa zato sam i rekla da je proces malo puno kompleksniji zapravo nego što se mislilo u prvom trenutku, jer upravo se treba smisliti takva vrst natječaja da korisnici, stari korisnici koji su u tim prostorima, koji su uložili u njih i koji kvalitetno rade, imaju prednost. I naravno da je jedan od ciljeva natječaja upravo to da korisnici koji su tu i ostanu. Osim možda izuzetaka. Ali, mislim, kažem izuzeci, mislim na neke korisnike koji, odnosno prostori koji se ne koriste ili, ne znam, neki koji možda prostori im ne trebaju i tako dalje. Ali upravo zbog toga kažem da je kompleksno, puno kompleksnije jer se ne može jednostavno produžiti ugovore, što sam ja, ne znajući, na početku čak i mislila, pa su mi pravnici objasnili da to moguće nije. Jer se ne može produžiti ugovor koji je istekao prije 3 godine. Naravno da je svima u cilju prvog gradu, vjerujte mi i meni, da korisnici koji su u Rojcu tu i ostanu. Ali nam isto tako u cilju da neki prostori koji su prazni se dodijele novim udrugama ili se, ne znam, postave još dodatni zajednički prostori. Uglavnom da se svi prostori stave kvalitetno u funkciju. I oni koji su već u funkciji da ostanu u funkciju koja jesu. Eto. Ne bi to riješila javna ustanova? Ne, ovo mislim da ne. A javna ustanova je puno kompleksnija tema jer kad imate javnu ustanovu morate imati zgradu koja je sigurna, a ovdje treba još jako puno ulaganja da bi došlo do to, zato što javna ustanova podliježe zakonima koje je ova zgrada trenutno ne može ispuniti. Ali nadam se da... Da, za javnu ustanovu vjerojatno bi trebalo odlučiti politika, sumnjam da bi ona mogla odlučiti o tome. Za javnu ustanovu moramo još pitati gradonačelnika i naći većinu u gradskom vijeću, čini mi se. Marina Jurcen, udruga Metamedi. Dali ste nam poticaj da organiziramo sljedeći skup na temu kulturnog turizma. Vidim da ima dosta upita, nerazjašnjenih pojmova i potrebe za diskusijom na tu temu. Tako da hvala na toj ideji. Pa evo, ja bih se malo možda osvrnuo na neke već dijelom prežvakane teme, ali silom prilika su još uvijek aktualne. Radili smo jedno istraživanje sa akterima na nivou Istarske županije i došli smo do 4 nekakva područja koja su prioriteti u smislu problema s kojima se susreće nezavisna kultura. Oni su tipa, jedan je održivost organizacija civilnog društva u postpandemijskim uvjetima, osim što je došlo do promjena, pogotovo u nekakvoj, nazovemo, industriji zabave zbog tih pandemijskih mjera. I posljedično se desilo da je bilo teško zadržati kadar u kulturi, pa se nekako smo suočeni sa problemom odljeva kadra koji je otišao na bolje plaćena mjesta i vjerojatno se nikad više neće vratiti na još uvijek prekarna mjesta rada u kulturi.
Tako to je jedan problem. Drugi je prostori za rad. Nažalost, nije realiziran onaj projekt mehanike, bez obzira na vjerojatno, nadam se, opravdane razloge. U svim ovim dokumentima koji se sada izrađuju često se spominje baš ta potreba i za tim koncertnim prostorom zatvorenog tipa i jedan malo veći galerijski prostor koji bi bio na raspolaganju svim zainteresiranima, nešto tipa MC Luka nekadašnja. Jedan veliki galerijski prostor, on nedostaje u Puli i taj zatvoreni koncertni prostor, nedostaju i nekakvi produkcijski uvjeti ozbiljnijeg tipa, pogotovo za gostovanja međunarodnih umjetnika. Treća stvar su mladi razvoj publike, a nekako imamo taj razvijamo se u sveučilišni grad, tako da nedostaje možda ta neka spona između kulture i studenata, nekako su još uvijek nevidljivi u kulturnom životu grada, pa bi bilo dobro da te strategije, pogotovo kulturna, jednim dijelom odgovori i na tu potrebu, odnosno priliku, odnosno još jedna stvar je i financiranje nezavisnog sektora. Dobro, to je jednim dijelom ograničeno veličinom budžeta, ne vjerujem da će se on sad drastično mijenjati u narednim godinama, bilo bi samo... U sljedeću godinu je 15% viši. Dobro, inflacija je toliko. Je, ali mogu je i ne biti. Da, ali nije u svim segmentima, ali okej, ne volim kukat o novcu na ovakvim događajima, iako je on bitan, ali dobro, sad bi se okrenuo malo u budućnost. Kulturna strategija se tek izrađuje, krenula je na neki način participativno, pozvali smo na fokus grupe, nadam se da će se uzeti u obzir sadržaj koji smo tamo iznijeli. Čekamo i javne rasprave na tu temu, međutim postoji plan razvoja grada Pule. U petak je, čini mi se, donešen. On se nadovezuje na onaj plan razvoja područja. Da, tako, rasrupe, da. Ovo je plan razvoja grada Pule. Doduše, to je 10-godišnji plan, tako da pričamo o nekakvim vizijama i vjerojatno većina ovih ideja su tek neke konceptualne prirode, ali me zanima, s obzirom na ove iznesene probleme, da li će biti, to je jedno pitanje, prvo, nakon ovog uvodnog izlaganja, da li će biti tamo mjesta i na koji način osigurati mogućnost uopće da se komuniciraju ove potrebe koje sam prije spomenuo u smislu razvoja tih projekata i rješavanje tih potreba unutar tih projekata koji se ovdje najavljuju. Ima jedno 10-ak projekata u kulturi. Samo da ih nađem. Pričamo o planu razvoja grada? Ne? Da. Dobro, mogu da tražim, mogu krenuti s onim prvim, a to je Pulski inovacijski centar. On je predviđen na mjestu Valelunge. Sad ću ih nabrojati, pa onda možemo diskutirati gdje otprilike vidite da se nekako nezavisna kultura, odnosno kultura općenito može smjestiti i kako ovi projekti mogu odgovoriti na one potrebe koje sam prije spomenuo. Znači, jedan je Pulski inovacijski centar, smješten na Valelungi. Piše da će imati kulturni sadržaj, osim ostalog, ali je više manje usmjeren na IT sveučilište i takvu tematiku. Energetska i statička obnova zgrade, ROIC, zatim tu je osnivanje centra za mlade, tako da vjerojatno se pretpostavlja da će i tu biti nekakav kulturni sadržaj vezan za mlade. Šetnica Kaštel, odnosno čini mi se nekakva... Da, na Kaštelu. Evo, jedan zanimljiv projekt utvrda na otoku Sveti Andrija, koji isto predviđa kulturni sadržaj. Ovako, dosta izgleda ambiciozno, što je okej, s obzirom da je riječ o... Još u petak je dodan Muzej grada Pule opet. Da je riječ o... Državski centar je već unutra, pričali smo o Palači kulture također. Okej.
Znači, ok, da su ambiciozni projekti, radi se o 10-godišnjem planu, međutim, jedno pitanje je na koji način može ova živa kultura zaživjeti u tim projektima i u tim prostorima, a druga stvar, s obzirom na nekakve ograničene ljudske resurse koje ima vaš odjel, ne mislim da malo radite, nego da vas je malo, a posla je puno, to ste i sami iznijeli u ovom uvodnom dijelu. Da li postoji neka ideja na koji način se možda, da li će to biti neka agencija u kulturi ili neka platforma za razvoj ovih projekata? Kako se ovi projekti planiraju realizirati s obzirom na te ograničene resurse i na koji način ovdje onda mogu možda i nezavisne kulture koji imaju iskustva u projektnom menadžmentu i u toj međunarodnoj suradnji nekako učestvovati u razvoju sadržaja za te projekte? Ovako, od ovih projekata što ste nabrojali, nisu svi pod mojim udjelom. Centar za mlade je pod odjelom za društvene djelatnosti, pošto je se to promijenilo. Mladi su sada u društvenima, a Pulski inovacijski centar, da, iako sad u konceptu idejno je da bude i kulturnih sadržaja, sigurno će ih i biti, uglavnom će biti usmjeren ka inovativnom gospodarstvu i IT industriji. Ovi drugi, a ima ih još dosta, čini mi se, koje se tiču kulture, ok, sad vi niste tu naveli sve, pa naravno da će i nezavisna scena, odnosno pogotovo zato što smatram da je nezavisna scena ta koja ima, ajmo reći, veća znanja u nekakvom razvoju projekata, zato što možda je i življa, a i primorana je snalaziti se, pa i naučiti neke stvari koje možda neki drugi nisu. Tako da sigurno će u razvoju tih projekata biti potrebna podrška i stvoriti i taj neki mehanizam, možda putem nekog, razgovaralo se sada kroz, čak znam i kroz fokus grupe u strategiji, a i sa kulturnim vijećima, svi shvaćamo da zapravo cijela, ne samo nezavisna scena, ali i ustanove su podkapacitirane da bi vukle novce iz europskih fondova, tako da se razgovaralo čak da bi bilo jako dobro da se možda, pa čak možda tu i u Rojcu ili kao nekakav servis unutar odjela osnuje neki baš servis podrške odnosno udrugama i svim djelatnicima nezavisnom u kulturi, ali čak možda i nekakve edukacije za djelatnike u ustanovama koje bi mogla provoditi ljudi koji se time bave sa nezavisne scene kao podrška za pisanje projekata i razvoj projekata koji se namjeravaju vući kroz EU fondove. Zatim što se tiče projekata koji je... Htjeli se nešto reći? Pa, čeka se da završite. Aha, dobro. Naravno, da, jako puno projekata, ok, to je dugoročni, srednjoročni plan, 10 godina je puno, ali opet s druge strane je malo. I biti će jako puno posla, mislim, za svih i svakako da je namjera da se tu i nezavisna scena nađe svoje mjesto i da se iskoriste i potencijali te scene. Da, mislim, prijave na te međunarodne projekte su zahtjevne, riskantne i jednostavno ne samo mi iz nezavisne kulture, nego i čini mi se svi akteri u kulturi uz provedbu vlastitih aktivnosti projekata teško nalaze mjesta još i za to, a nama još malo teže je financiranje takvih projekata. Ali sad, recimo u Županiji postoji Istarska kulturna agencija, čini mi se da u Šibeniku postoji nekakva kulturna agencija koja je samo održiva i čini mi se da se bave samo pisanjem i provedbom takvih projekata. Da li ste možda razmišljali o nekakvoj kulturnoj agenciji na razini grada koja bi onda provodila i pisala takve projekte i nadomjestila taj nekakav nedostatak i tih ljudskih resursa u tom smislu i vremena i sufinanciranja? Pa baš o agenciji nismo razmišljali, evo da budem iskrena, ali zašto ne, možda je to jedan od
od načina. Razmišljali smo, kažemo, o nekakvom kao servisu podrške ili o nekakvom edukacijskom centru i servisu podrške koji bi čak vjerovatno uz pomoć nezavisne scene provodili za ostale djelatnike u kulturi. Da, mislim, ovi projekti su ambiciozni i vjerojatno su... Što se tiče, mislim, mi imamo odsjek za projekte u uredu grada i sad radi se i na njegovom razvoju upravo i zbog tih razloga, međutim, naravno, i sami sudjelujete u izradi plana razvoja i u SRUP-u, čini mi se, tako, pa znate koja je količina to projekata i sigurno da će biti potrebna podrška. Nije više aktualno. Ja sam Mirjana Radulović, iz Saveza. Znači već neko vrijeme razmišljamo i pokušavamo doći do podataka, brojki, ne možemo, ali sad ću ovdje pitati da li znate možda koliko grad Pula ima prihoda od arene? Znači ovako, znamo da je 2005-2006 arena vratila se u vlasništvu grada, je li tako, da arenom upravlja arheološki, da grad Pula kroz spomeničku rentu 15-20% plaća arheološkom da bi održavao spomenike po gradu. Međutim, što se događa sa novcem koji prihodi arena? Zašto je to zanimljivo? Evo, mi smo to izvukli, znači u Dubrovniku postoji društvo prijatelja Dubrovačkih zidina. Ovako, znači u prvih 6 mjeseci ove godine grad Dubrovnik je, odnosno zidine su prihodile više od 36 milijuna kuna. Govorimo u prvih 6 mjeseci 2022. Od toga je ukupan prihod društvu bilo 29 milijuna i nešto, a gradu Dubrovniku 17 milijuna i nešto hiljada kuna. Dakle, pričamo o ozbiljnom i ogromnom novcu koji zapravo nedostaje ne samo kulturi, nego i svim drugim sektorima. Ono što zaista se nigdje ne može iščitati, zapravo što se događa sa prihodom koji nastaje u areni. Dakle, arena je pod ingerencijom, zapravo to sve što vi mene sad pitate je pod ingerencijom ne mog odjela, nego odjela za imovinu. Ali evo, recimo mogu reći ono što ja mislim ili što znam. Ne mogu vam reći koliki je prihod jer nemam u ovom trenutku taj podatak. Znam da se nešto pričalo da je oko 2, sada da li je to istina ili nije, ja to ne znam u ovom trenutku. Znam sigurno da dio prihoda ide za znači, očuvanje baštine, promociju baštine i to je prihod kroz spomeničku rentu, točno. Znači to je onaj novac koji grad daje arheološkom da bi održavao. Da, ali jedan veći dio prihoda ide. Mislim, na primjer, od tih novaca se, ne znam, evo sad je u Malorinsko kazalište se uložio dio novca. Da, arheološkom, ali znači u kojem iznosu nema tog povrata, razumijete, mislim, ovdje sam jasna. Dakle, grad... Sad smo otišli u neka pitanja koja nam... Da, mislim, ja nisam, znate, nemam te... Pričamo o kulturi, turizmu i tako dalje, mislim da je to bitna stvar. Ali ako nema podatke, ako to nije njena ingerencija, mislim da... Ako želite čuti moje mišljenje, ja mislim naravno da smatram da dio prihoda treba svakako ulagati u održavanje, očuvanje baštine i stvaranje novih kulturnih sadržaja, to je moje mišljenje, ali ja kažem nemam u ovom trenutku te podatke koje vi mene pitate. Ja da sam na vašem mjestu, da ja moram odlučivati, ja sigurno ne bih tražio da od ono što je ušlo u arenu kao ulaznica, da se vraća u neki drugi sektor. Jer siguran sam da troškovi za održavanje i sve što je potrebno za arenu su puno veći nego što mogu biti ono što je došlo od ulaznica. Mislim da taj novac izuzetno, možemo pitati komšu arheološkom o tome, onda će nam ono reći puno više. Dobro, imamo dakle Dubrovnik, tako isto se radi o... Teško je usporedivo Dubrovniku, u tome upravlja jedna lokalna udruga. Točno je, ali se znači isto se vraća novac u održavanje zidina, oni također brinu o tim zidinama i vraćaju novac gradu Dubrovniku.
Tako da, mislim, sad ovdje ne razmišljam samo o ovom sektoru, nego općenito. Dakle, novaca fali, novaca nema, a sa druge strane, recimo, ne znamo na koji način se taj, mislim, jer ne znamo, zaista ne znamo. Ali da, upravo ste, to možda nije isključivo pitanje samo za vas. To je upravo. Ali opet ako pogledate, mislim, ne možemo reći da arheološki muzej, ne znam, ne ulaže u održavanje arene, sad će ići malo rimsko kazalište, zgrada se renovirala, mislim, imaju, ne znam, još, oni održavaju i Burginjoni, i Augustov hram, i zapravo skoro cijelu baštinu. Svi antički spomenici su pod njihovim Tako je, ne bih se složila da ne ulažu u našu baštinu. Ja to nisam rekla. A sada Ulažu, koliko... naravno da ulažu. Nego dakle, ono što mene zanima, znači u kojem... Treba pitat komšu. Pa komša je pitan više puta, a to je vlasništvo grada. Arena je vlasništvo grada. Ajmo se vratiti našoj pročelnici, jer ćemo otići sada pitati ljude koji nisu ovdje, bolje da pitamo pročelnicu koja je prisutna. Ima netko pitanje za pročelnicu koja je prisutna, a onda, evo ga. Evo, on prati, on ima raspored. Evo, pozdrav, Nataša Durković iz udruge Metamedi. Znači, sad smo čuli da se planiraju prostor, interpretacijski centar, možda u Burginjonu, čujemo znači da se centri razni planiraju na Valelungi ovdje ondje. Ovako, vaša ideja, s obzirom koliko znate Pulu ili tako te prostore koji su još dostupni, što bi po vama bilo ovako kao nekakva idealna pozicija za takvu jednu ili moguća pozicija za jednu galeriju i nekakav produkcijski centar u Puli? Pa, mislim, ja vam sad mogu reći ono što sam i ja razmišljala, ali onda opet ja kažem šta je sa halama u Uljaniku, kažu ništa, to nije naše. Šta je sa, ne znam, postoje tamo još i neke zgrade, to je sve u vlasništvu države. Ne znam, ono što ste planirali iza mehanike, kad se planirala zapravo ta polivalentna dvorana, mislim, po meni ni ono nije bilo savršeno mjesto, jer je bilo dosta skučeno, ali opet je bilo blizu grada, ne znam, evo, iskreno u ovom trenutku nemam odgovor na to i ja isto stalno razmišljam što bi to bilo, da li uopće postoji prostor postojeći ili bi trebalo ići u izgradnju nečeg novog. Dom hrvatskih branitelja možda bi to bio. Možete ali ima ona zgrada, ima kod Italune ona zgrada za koju se ne znam, to je neka sporo. Ona je državna zgrada. Još je državna. To je u sporu. Nije, država još nije to... Jer je bilo u sporu, pa kažem. Ono bi bilo recimo idealno. Ono je državno. Možda možete otkupiti Kino Beograd. Pa da. Kino Beograd je sigurno i to je jedna, ali nije... Ono bi bilo možda super za neku koncertnu dvoranu, ali ne znam da li bi zadovoljilo veličinski potrebe svega što fali. Ne? A to je za početak. Da. Ali znam, rekli su mi da se i to pokušalo, pa neuspješno, tako je. Zapravo malo je apsurdno što u našem gradu imamo jako puno praznih prostora ili zapuštenih, a ne može se ili doći do njih ili su u nečijem vlasništvu ili nešto, mislim, hoću reći, puno prostora bi se moglo, a zapravo se ne može zbog nekih drugih razloga i to je... Studentski kampus u najveći predviđa nekakav kulturni sadržaj. Da, to je pitanje zanimljiva, možda ste... Može intervju da obaviš to? Evo, dobro večer, Sanja Simonović-Bajec, studio More Pula, sjeverno krilo, prvi kat. Htjela sam pitati vezano za Rojci, da bi prošle godine obećano, inače u naš prostor dolaze mala djeca od 6 do 14 godina, da će biti riješen sanitarni čvor. Da li će to biti sad 2023. Jer, evo, stvarno dugo godina već smo u tako neuvjetima i ne znam da li ste vidjeli u kakvom je to stanju. Evo, hvala. Da, hvala na pitanju. Znam da imate velikih problema s time i da je to gorući problem. I upravo sada na rebalansu ja sam odlučila neka sredstva prenamijeniti dodatno za Rojc, upravo sa namjerom da se to počne rješavati. Evo, imali smo zadnju koordinaciju prošli tjedan i nekako smo se usuglasili da ćemo to početi rješavati. Međutim, da bi se
nije dovoljno riješiti sanitarni čvor, tamo su sve cijevi problematične, tako da treba početi sa cijevima kroz sve etaže da bi se došlo do toga, ali uglavnom da, počet će se raditi na tome. Hvala na odgovoru. Dobro večer. Malo prije smo spominjali nedostatak velikih prostora u gradu Puli, a imamo ručastog slona usred grada kojeg niko ne vidi. Pred jedno 5 godina se pojavio tekst u Glasu Istre koji govori kako će robnu kuću neko pretvoriti u hotel. Tad sam nazvao gospodina Čerinu i pitao ga, dobro, da li bi neko grad mogu razgovarati sa vlasnicima robne kuće da vidi da li bi mogli zamijeniti zgradu na rivi gdje je danas knjižnica i čitaonica i muzej moderne i zamijeniti, napraviti svičnik, imaju hotel s pogledom na Renu i rivu, a da robna kuća postane kulturni centar grada, muzej grada, sve skupa. Znači, mi prostora imamo. I da li ćemo mi imati svoj prostor pa ga plaćati, to jest imati svoj prostor koji ćemo koristiti za tako nešto, ili iznajmiti prostor kao što je robna kuća, ali za to mora biti strateška odluka na razini grada odlučeno, jer je to velik zahvat. I reći, ok, ajmo riješiti probleme kulture i vidljivosti centra koji je okolo sveučilišta, koji je ono do tržnice koji je centar grada, pravi centar grada, to je pravi centar grada. Zašto ne razmišljati u tom pravcu? Da li se išta razgovaralo o tome? Znači, teza o tome da prostora nema, imamo velikog slona usred grada, kojeg niko živ ne spominje. Ali isto nije od grada, to nije gradski prostor. Pa nije od grada, da. Pa neki budući prostor možda nije od grada, pa ćemo graditi. Trebamo ga platiti, ne? Tako je ovo ovdje, možda kad se može iznajmiti, jer očito je da vlasnik ne radi skoro ništa tamo. No još sad opet odlazimo u Uglavnom, zaista nisam ne znam. Ono što bih htio reći da... Slažem se da bi bio super prostor, što nama treba. Da možda problem u tome da u stvari nismo mapirali sve moguće opcije, prostor koji imamo, jer za ovaj prostor, ja ne znam da iko govori o tome ozbiljno, a mogli bi se o tome ozbiljno razgovarati. I mislim da je to prostor koji rješava sve probleme po pitanju i ono što sam sad čuo da se namjerava na Grmljanu staviti, znači decentraliziramo u ovom malom gradu, rasipamo resurse na sve strane, a da ja ne vidim nekakav plan koji će to sve skupa integrirati na način da je to tečno i protočno, tako da, ne znam, u Madridu imate 3 muzeja na, ne znam, 500 metara. A ogroman Madrid je jako velik i možeš šarati po njemu, znači prostor sigurno ima novo. Svakako da je centar grada srce grada i naravno da centar je prvi koji treba zapravo funkcionirati i biti uređen i imati sadržaja, a poslije se to onda širi. Ja se slažem. To naravno bi trebala strategija definirati. Zato sam ja rekao Dom hrvatskih branitelja, ali ko zna. Znači mislim da nam nedostaje mapiranje svih prostora koje imamo. Ne unaprijed reći nije nam dostupno ili ne. Ajmo vidjeti šta gradu treba. Grad ima načine i sredstva. Evo na primjer za početak mapirati prostore u Rojcu. To se radi već 10 godina pa se nije napravilo. Znam da za neke prostore se pitalo pa se dobilo negativne odgovore. Mislim, prostore koji su u privatnom vlasništvu, to sam samo htjela reći. Ima još neko pitanje, bilo bi dobro da ga postavi pročelnici koji je ovdje prisutan, da ne postavljamo pitanje ljudima koji nisu ovdje. Ako ima netko još, da? Nije forma intervjua pa da postavljamo pitanja, tako da nisam shvatio ovaj skup, odnosno okrugli stol, nego da govorimo o kulturi. Ali bih htio pitati samo jedno kratko za Rojc, to mi je onako famozno. Znači, Rojc je samo po sebi na prvu pojam za nezavisnu kulturu, što je meni potpuno pogrešno. To je samo dio Rojca. Znači, u ovom natječaju, znači, koji proizvodi stroju kulturu ovako ili onako, mi kad govorimo nezavisna kultura kao ne uvijek super, nije. 90% je nekomercijalna, dosadna, hermetična i tako dalje. Znači, to je jedna stvar. Druga, kod natječaja me zanima, ovdje u Rojcu ima puno prostora koji su komercijalni. Znači, koliko dođe si rekao? Kvadrat je 2 kune, ne? A nije? Samo najam. Moja sam, koliko dođe mjesečno? Ovako. Koliko? 2 kune i 20. Ne, sa strujom, recimo ovakav prostor koji je prosječan od mene do zida je 200-300 kuna. Imaš na 400 kuna, pa struju ovisi koliko troši struja, oko 500 kuna. I to je to. Sad ako neko ima komercijalno, znači unutra 100 njih skaču, za 300 kuna mjesečno,
Mislim, da li će se to uvažiti ili neće u ovom natječaju. Znači, Hoće li se komercijalno, dozvoliti ne komercijalno. Dakle, to je kroz vrijeme ušlo u Rojc. Ne, sad neću nabrajati. Pa nije kroz vrijeme, neki su od početka tu. Dobro, od početka, ali razmnožilo se. Da li je to aerobik, karate, nemam pojma, to se sve plaća tom koji vodi. Ne ulazim ja u korisnost toga, nego u pravičnost dodjele prostora, koji bi trebao biti ključni kriterij za dodjelu. Ja znam zato kad ste vi meni rekli u intervju da ćete tu srediti, ja vam želim sreću. Ja mislim da će ovdje biti bomba. Ako se to napravi kako treba, a ako se produži kako je bilo, onda će Rojc isto ostati nedodirljiva, po meni posle neopravdano nedodirljiva, kako da nazovem, svetinja, a to nije. To nije. Ne bar u velikom dijelu. Ja sam tu 20 godina koristim. I više. Mislim, kao nekomercijalni benefit. Da, dakle, raspravljalo se puno puta i o tome. Raspravljalo se i na koordinaciji više puta, vjerujem i raspravljat će se. Mišljenja su različita. Dakle, s jedne strane, da, postoje ovdje djelatnici, zato što postoji jako puno udruga koje se bave sportom. U Rojcu od 105 ili 108 udruga, mislim da je trenutno tu, skoro 50% su sportske udruge. I neke od njih obavljaju kroz članarine komercijalnu djelatnost. To ne znači da zarađuju milijune, nego da jednostavno imaju takvu djelatnost. E sad, neke od njih su tu isto tako od početka, kao što je rekla Kristina, uložili su jako puno u prostore, bili su jedni od, ne znam, pionira u Rojcu. Osim toga, mislim da je i društvena korist, ne znam, trenirati ili odgajati isto hiljade i hiljade djece kroz godine i prenositi im, ne znam, svijest o sportu. Tako da, zapravo ima tu jako puno nijansi. Ne. Ima jedna ključna razlika. I to su isto tako sve udruge, znači to nisu privatne firme koje se time bave. Znam, ali to je firma, mislim, to se zove udruga, ali govorimo o novcu, to je firma, to je novac. Uglavnom, da, razmišlja se što toga tiče u kojem pravcu ići i još nije, kažem, zauzet neki čvrsti stav. Da, nešto htio reći. Zaboravio sam. To, razmišlja se o tome da se... Nekoliko levela plaćanja, da imaju različite uvjete kod plaćanja i održavanja. To je eventualno čim nešto zarađuje da ipak plati više nego onaj koji... Druga stvar na razini čisto načelno zanima me vaše, svakog. Znači, prije kad smo govorili o tom vraženju kulturnom turizmu, što mi se ono ko pojam prezire, da kažem pravu riječ, jer to je totalno sumanuta. To odmah znači da živimo samo u turizmu i da živimo samo u sezoni kada je turizam. Znači da kultura uopće ne živi ta preostala 3 godišnje doba, nego ono šlepa se. Kako bi rekao. Znači da nije kultura autonomna produkcija koja je nastala iz svog srca i svog uma, neovisno da li će zamišljena komercijalno ili upravo nekomercijalno i ono eksperimentalno zato što ga to tjera, pa sad imamo publiku i umemo, ili pak proračunati s publikom opet daješ iz srca ili uma, nego ovo mi zove kao neki baš dio ne turističke ponude, nego ono sluganski odnos prema uopće stvaralaštvu. Za mene je to prije svega stvaralaštvo. Mi ovdje trebamo govoriti o razvoju stvaralaštva u povijesti. Sad kroz tu prizmu rekli ste da je suština bi trebalo biti da turisti dođu na dobar, velik događaj, a ne da mi njima kad dođu u grad radimo male događaje. E sad, koliko je naš... Nije to rekla, da postoji razlika između jednog i drugog. Dobro, okej. Ali sad dobro, hoću reći ovaj baš velik, taj, recimo, autentičan velik događaj. Koliko mi imamo zaista doseg, ono kritičko je pitanje, koliko ovaj grad ima doseg da to napravi? Koliko to mi stvarno, ja zajedno s vama, mislim, možemo napraviti kad gledaš unazad. Riječ je o gostovanjima, riječ je o umjetnicima koji dolaze izvana, koji su to kroz da li festival, da li... Koliko je naš doseg kulturne produkcije? Pričate o lokalnim umjetnicima? Da. Nego čemu? Mislim, da. Pa...
je sujeta, svi su važni sebi, to sve skupa. Ja govorim o njegovom univerzalnom dosegu, koliko je on kvalitetan, ne u Zagrebu, nego bilo gdje na planeti, mislim, u smislu i cijenjen na neki način, neovisno čak i u komercijalnom, ali možda i komercijalno uspješno. Pa da. Nama arena živi od gostovanja. Kazalište isto, ne ulazim u razloge, nije to kritika, mislim jednostavno nema. Staro kazalište je umrlo 1971. s nekim glumačkim ansamblom. Nacionalni festival koji ja sve cijenim je nacionalni festival filma. Koliko je objektivan naš doseg, mislim. Ono što, ja nisam siguran da je to tako izdašno. Kao što se stječe dojam da svi kukaju za novcima, za prostorima. Negdje da bi se taj sami produkt stvaralaštva izostaje, meni, iz moje izvore. Pa da, što se tiče nekakvih velikih događanja, vjerovatno postoje pojedinci, ali ne toliko, mislim, moram uzeti u obzir da smo grad od 50.000 stanovnika, da ta velika kulturna događanja su uglavnom gostovanja. I to su ti projekti koje sam ja prije spomenula kao možda nekih moguć, ono što ja mislim da je kulturni turizam u smislu nekih velikih, ne znam, umjetničkih izložbi ili koncerata, ok, koncerte imamo u areni, koji znači za koje će neko potegnuti, ne znam, iz Trsta u Pulu. Ali sad to je samo isključivo što se tiče kulturnog turizma. Šta me hoćete navesti da kažem da nemamo... Ma ne želim navesti, ja govorim svoje mišljenje, ja svačam ovo ko tribinu, da, kao dijalog. Imamo neke izvrsne umjetnike koji mogu dovesti, ali nema ih puno, to je istina. Na papiru sam svašta pročitao, ja sam 30 godina iz strategije svega i neću sektorskih suradnji, aplikacija, tako dalje. Ja mislim da stvar stagnira debelo onako i onako dobar propuh, treba ne znam. Jer ovo isto kad kažete država, često kažu državno je zemljište, državni je prostor, što to znači? Gradska politika ili lokalna politika bi se morala upravo bi morala se pokazati učinkovitom i dogovor s tom državom. Nije država neka abstraktna. Mislim, kako bi rekao, onaj Kajin u Buzetu skužio spiku sa Plenkovićem je dobar, napravit će se nešto u Buzetu, već je napraviti. Mislim, to ti je posao, ti si političar. Ono, ne, to je državno, pa, mislim, to gradonačelnik kaže za muzej, to je od države. Pa to govori, ali svaki dan više tamo u Zagrebu dogovori. Svaki tjedan više. Apropo, što se tiče kulture, umjetnosti i svega, u odnosu na vrijeme kad sam ja imao 20 godina, danas u Puli ima neizmjerno puno više bendova, dobrih, mladih bendova koji sviraju. Neizmjerno puno slikara, neizmjerno puno ljudi koji se bave kulturom. Ja mislim da puta 5-6 u odnosu na moju, 40 godina razlike. Dakle, da, produkcija danas je vrhunska. On ne priča o kvantiteti, nego o kvaliteti. Dobrih bendova koji sviraju, odlično sviraju. Ima, ali nisu, kako rekla, poznati toliko da bi neko iz Milana Francije pre 40 godina imao 15 ljudi u publici. I to je to. Mi smo to. 50.000 stanovnika grad. Normalno. Da, ali pričali smo u kontekstu kulturnog turizma. To nećemo. Događanja koji mogu privući ljude, ne znam, iz drugih gradova ili država u... A mogu samo nešto sad se još nadovezati na taj famozni kulturni turizam. Ono što je nama tu promaklo ili što se uopće nije razmišljalo, niti se ne promišlja, o stanovništvu određene destinacije. Znači najprije treba dignuti kulturu življenja stanovništva i tome i poboljšanju kulture življenja stanovništva bi treba doprinositi i kultura, i turizam i tako dalje. Ono što se kod nas događa, mi imamo hiper-over turizam, ne znam kako bi ga nazvala, nažalost, niže srednje klase, koja nije baš dobar potrošač, tako da idemo na masu, na masovnost, a ne na kvalitetu i u turizmu. I druga stvar koja je bitna, kultura. Zašto je bitna kultura u jednom gradu? Zato jer to stanovništvo cijelu godinu, 365 dana živi u ovom gradu i tom stanovništvu je potrebna kultura tog grada. I kulturni turizam bi trebao biti prije svega namijenjen da bude vansezonski, da vuče te famozne turiste koje svi želimo
van sezone, a ne da utrpava u sred sezone, kada više već niko ne može živjeti od turizma, kada grad spuca po šavovima, nemamo parkinga, infrastrukture, nema ničega, znači svi koji ovdje rade su isto u gubitku, osim oni koji se bave iznajmljivanjem. Znači to je bit, da se podigne razina i kultura življenja stanovništva i da kultura i turizam postoje u funkciji stanovništva određene destinacije. I zato je turistička bitna jer ona mora se baviti menadžmentom destinacije i nju prodavati na jedan način koji vuče i poboljšava turizam ovog grada kroz cijelu godinu. Ja se slažem u potpunosti sa vama, međutim, tu imamo neke druge stvari. Znači, vraćamo se na to da nemamo prostor. Znači, gdje netko može održati neku veliku manifestaciju i sami organizatori, odnosno djelatnici u kulturi, se uglavnom guraju u ljetne periode. Ja ne mogu ljudima narediti da rade po zimi, a većina njih nema niti di raditi po zimi. Znači, tu dolazimo i do tog problema. Rade po zimi, galerije, mali koncertni prostori, ali sve neke velike manifestacije se zapravo, osim sajma knjiga, održavaju po ljeti. Jer su tako sami organizatori odlučili, a ne zato što im je grad tako naložio. I onda imamo te velike ljetne pozornice, poput arene, koje mogu biti samo ljetne. Noel traži mikrofon tamo. Ne mogu se... Čekaj, Noel, samo... Da, ne znam da li je to još uvijek tako. Nekad su natječaji dodatno stimulirali događanja koja se događaju van sezone. Da, neke, mislim, obzirom da su se kriteriji radili u suradnji sa kulturnim vijećima koja su ih meni predlagala, neka kulturna vijeća, da, u nekim djelatnostima je to jedan od kriterija. Da, a htjela sam samo se nadovezati na ovo što je rekao Milevski. Zapravo, a nešto je dotaknuo se toga i Mario, kad je spomenuo Francija. Mislim da je puno bitnije zapravo primijetiti ili ustanoviti o kakvom se društvenom utjecaju radi te naše kulture. Mi dosta radimo ovdje i spontano, ali organizirano sa mladima. I ono što mi primjećujemo, učinak je minoran. Dakle, ne radimo, svi zajedno ne radimo kako treba. Razlozi su različiti, nešto je već ovdje bilo spomenuto, nešto nije. Ali mislim da ovo Francija ima 15 posjetitelja, ali ima veliki društveni utjecaj. Ovo danas što se događa, da, proizvodi se dosta, u Rojcu imamo jako puno kulturnih, ne znam, nekakvih, šta ne znam, i organizacije koje rade i tako dalje, međutim njihov utjecaj je jako mislim slabo. Sad tu, znači, radi se o prostorima, o javnim prostorima, zajedničkim prostorima, njihovoj produkciji, radi se o festivalizaciji, trendu, radi se o nemanju klubova, nepostojanju klubova, nepostojanju znači tih javnih otvorenih prostora gdje bi se mladi mogli sastajati i razvijati. Ono što smo mi imali kad smo... Ja se ispričavam, malo sam sa glasnicama, trudim se, to sam sam htjela skoratiti. Samo ono prije što sam zaboravio, znači, mislim da se preskače na važna stvar, to je ekonomija gospodarstva ovog grada, mimo turističkog, znači, ne samo identitet radničke pole, industrijske i vojne nekad, koji je nestao i, mislim, ne sad da je marksističke fore prodajem, nego, mislim, ipak da je za kulturu važna ta, kako bi nazvao, ekonomska baza, ne, jer niti imam nešto protiv turizma, ljudi bi crkli svi od gladi da nema tog turizma trenutno, ne umjetnici, nego svi skupa. To je tako, ne, zašto je tako, ali mislim da je to dosta važno, jer recimo kad se spomene Kino Beograd, ne spomene se Fađan, jedna ono, kako to nazvati, ali znate, to se prešućuje, taj otkaz smo već dobili. Da. Ne, to se, mislim, prešućuje se ta dimenzija teknizacije Pule koja je odrađena kroz 90-te,
Znači da nećeš preskočiti nekoliko imena koji se ne može niti imena spomenuti, bez kojih se ne može riješiti ovaj ili onaj prostor. Znači mi smo ovdje, sam nešto skužio u ovom skupu da pola puna prostora i da svima fali prostor. Mislim, to je paradoks za sebe. Ne? Znači ili od države ili od tajkuna. Ne? Tako da mislim, kužim spiku i dalje, ali dobro. Mlad sam. Uglavnom nisi imao nikakvo pitanje za pročelnicu. Ima li još tko što dodati? Ili smo ovako zaokružili da ne idemo sad u pitanja i razgovore s ljudima koji nisu prisutni? Da ne razgovaramo s onima koji nisu prisutni. Malo ste se dotakli mladi ili tako neke stvari ne funkcioniraju. Arena je divna, ljetna pozornica. Trebalo bi je čuvati, barem još za 1000 godina. Da li će naša generacija biti ona koja je štitila suvenirnicu, koja je u stvari iskopani temelj od dolaska bujičnih voda, pa su tamo puno betonirali, da li su se ministrice Puležanke isto podjele prema tom objektu časno, da li smo je skinuli sa UNESCO-ve liste zaštićenih spomenika kulture, da ne bismo znali biti koja je njena vrijednost, nam aktualna vrijednost. Kultura bi trebala imati kreaciju. Ja mislim da se tamo ljudi brinu za onaj objekat koliko god mogu. A onda dođe bend koji ima svoj pljuškar, dođe do temeljnog zida koji je odmah do areje, područje gdje su se borili ljudi i umirali, ginuli ako je trebalo, i makne ga. Viljuškar makne ono što je ostalo od temeljnog zida do areje područja. Znači to su zidovi koji su visoki sada onako, cirka metar. Makne ga, zanese ga 25 cm i onda ga vrati na svoje staro mjesto. Kakav je naš odnos prema toj pozornici? Tamo prolaze rijeke turista. Dođe veliki brod, oni plate kartu na brodu i onda gledate Amerikance u dvije rijeke. Jedna rijeka dolazi iz suvenirnice, a jedna ide za gore. Neprekinuta kolona ljudi. Koliko bi to bilo para? Tako to traje u dva reda s jedne strane i dva reda s druge. Ti ljudi se ne pozdravljaju, oni su na istom brodu. Ta klima koja vlada tamo, to je nešto što treba vidjeti. Oni u tišini prolaze taj put i odlaze gore, osvajaju arenu. Da im nikad niko nije rekao da su svi detalji, meni je to neko rekao, da su svi detalji koji se mogu vidjeti na vanjskom plaštu arene i sve što trebaju vidjeti je sa vanjske strane. I još me jedno zanima, da će se iko zapitati kakve koncerte bimo mi mogli imati tamo osim filmskog festivala i kakav je doprinos tom našem nekom kulturnom nasljeđu sa glasnom bukom, kako kamen trpi kao živi mineral, ona je živa, kako se njemu sviđa sve to skupa. I malo idemo u fade out. Hvala ti za ovaj fade out, za prema kraju. Zahvalimo gošći, vidiš, razvukli smo ga sa ovom pričom, ja sam mislio ćete ipak više pitanja usmjerenih njoj, ali onda valjda i nemate još pitanja, pa onda bit će novih pitanja za jedno par mjeseci vjerojatno. Jer sad upravo ti dokumenti dok se izrealiziraju. U stvari najljepši komad će biti kad dođete sa rješenjem za prostore u Rojcu. Tako će se imati o čemu razgovarati. Trebalo je biti okruglo, mogli ste se potuniti stolice. Dobro, drugi stol mora biti doslovno. Zaokružit ćemo. Zove se tribina i hvala sa strpljenjem.